Sara Ategeka hamwe na Amos Tarimwa bari kutura mu cyaro cya Karariro muri Nyanseke ward mu town council ya Muhoro mu district ya Kagado nubo bazire ba Angelet Kabahindo y'imyaka 9 kandi utakatanchire kushoma ahabwo kuzingama amaguru. Angelet Kabahindo tarikubasa kutambara bazire bakaba bacire mu kumureko muka ahamba bazamukama kuraba mu bingi muno na muno kukira muno kutasoma kusoma no kutalebaniza muno abo ensonga kuhimba omwana kumutwara isomero kumugara ebyo bintu mbetalebaniza andi hati mukama nyowa nkwatireho nyafuna abanywane bange banyamba barabo kunoku barora bamfunira akagari ate mwana wange nagenda kutandika kusoma. Mwana bwa Kazaro ali mulema ubulemezi bwo kutalebaniza atasomere habwe ntambura no kutalebaniza taino kumuhimba kumutasomero nicyo cyalemeseze kwikara umukara. Ategeka nagira ngo barabo mukushecerwa kwa mani bamletire ibintu bingi ebitabu penso ebintu ebyo kumuyamba nebindi bisangwane bija abanywange bandetire baga nebitabu. Ubwa nyuma yo kushanga Angelet Kabahinda ryo mukakanda abandi batahibe bari hishomero aba Rotary Club ya Kagade bebembirwe president wabo Naribega Matilda Matovu bakacoma kumukwatira aho bari kumuhereze bikwate biri kubasa kumubasa okuza hishomero kandi akashoma abo kwatsobere kuhikiriza kitabantu rubirira kuyambaho umunywani wetu omwana wetu Angelet wabe atakusobora genda isomero habwembera yo kubanga utakusobora kuri bata habwembera gyalimu tukusima mukama aho kubato atisobozeseize twasobora kumufunira akagari twasobora kumufunira ebitabu karamu hamwe na baga kusobora kumuyambaho kutandika isomero mwako gukwija abo kwabera atakusoma tubakwikire bichwekane bimu habugamba ngo bari crippled hatinka Angelet akabata so genda isomero abo kusanga ngo akabene crippled legs abagenzi betu basoka umuhimba buri kiro bamutwara isomero n'abamugara. Then kindi nka mamwa sangira gambire ngo kwikara naye kuta hansi no sanga nibafune bibundu bingi uba nabana bagenzi babo nibaikara nibabasekereza amakoraga gashoka Thomas tumwebaze.